Lengke kungkamsa pyoginyin tingi nire sangyo lerimte kunzushuguye. Tarini pyogalunye tong gyada shibju shibdun rapne jakshilo pendachungni geldawe tseba nga chimata. Chilunye tongni sajiglo dawatangwe tseba chobke resa dawata. Resa dawe nyingi sangyo lerimdina. Chinor konsekem gön chombo choki ari Harvard tsongri lobda cheme lobe. Kushab Arthur Brooks latan lentu yang takbe utita. Diki korla sungme zewe korta. Ari shungne chulu nitong nishule pedun sijuta. Gyabgyor ki timik dembeb nangwar dasa himbe zade tsokbe gasui zego shi tsokbe kor. Taganashi ari trezo ki gyana ledun tsokshungne chulu nitong nishule lokor nyento tembe korta. Tunju dashpinzo la ki Belgium trezo tumi kushab Samuel Cogolati la jeteki. Ari pedun siju ki timik korla ngotoshibe korche shukuyi. Sangyu lerim shifta shamla rimbesakrona. Nechuki Tongmar Kasan Chize Chupdun Resa Nimeni Chinor Konsekem Gunchum Choki Sugar Dasa Kyabe Portang Ne Talamgu Ari Harvard Tsongri Lobda Cheme Lobenta Sarsho Tengla Jesum Tiken Tachewa Kushab Arthur Brooks Latan Hentu Yang Tabe Utita Diki Chepe Jushi Korla Sumwe Yupare Tetong Zerim Teto Harvard Tsongri Lobda Cheme Loben Shen Kachikta Tanashi Lobtu Je Nyamshu Yang Chepata Kapter Konsekem Gunchum Choki Nganche Mise Ningbutan Godun Zobute Diki Tembashi Yongute Yimbata Diki Chungwa Chi Sugu Tuden La Tonan Cheba Nangshinki Nang Semki Tuden Tanteve Kondrotan Tado Ngaki Tedaki Lo Chungtu Tangde Shen La Roven Drugo Pamase Rangi Zamling Tenki Domi Terbum Dunki Chashishik Yimbechane Chikyurki Dushe Zinkoke Cheve Kalopeyo Pare Hygiene of physical and hygiene of emotion. Hygiene of physical is we usually take care. Now, hygiene of emotion, it's entirely depend on yourself. So that means, you see, fear, anger, you see, these a mental sort of attitude really reduce your life. So, mental level, happy and a full self-confidence. But then, that mental sort of way of thinking really give us some kind of will. I will, my life is something meaningful, something useful. That kind of thinking gives you inner strength. So, now healthy mind very much depends on this mental level, self-confidence. For that, self-confidence with sufficient reason, ultimately, is a peace of mind. Taganashi Sungmu Zerim Teto Loben Arthur Brooks Laki Goti Mangbushi Kibo Mebe Gunsen Kanyin Shubar Konsekem Gunchum Choki Tenizo Shin-Ki Lamlula Rale Yubatang Tadesh Shin-Ki Lamluna Romi Chikurin Be Kola Tesam Kechumbu Zigi Mebata Tarin Kasanki Nguyu Nitsula Deba Yinaya Kole Namshi Gyurdota Benjor Kuyuki Chane Ngansusangma Chigla Chigden Chayobe Tedun Romi Chikyurki Dushi Zingute Kechimbu Yinbe Kalenzena Song. Leadership also human brothers sisters. Basically same. We are the member of social animal. Now, as I already mentioned, you see, through education, we emphasize sense of oneness of 7 billion human beings. We are a social animal.
So I emphasizing importance of concept of oneness of 7 billion human beings. We have to think entire humanity, entire world. Sheyan Conskem going to Chola, Tengsan Zamnina, Mimmangu Shiki, Soso Tome, Kerkan Yimba Sorshimbe, Gunze, Kanyi Shuber, Kalin to Conskem going to Choki, Rang Chinzinki, Samo Chisam Shukshava Yuna, Tetsamdu, Kerkan Ki, Sova Yungi Yoba, Jesoki, Kalin Zeje, look to Kaki, Kanti, Congo Kala, Kalin Zena Yubare. Adishune, Chiluniton Nishile, Pedun Siju Town. Gyabgyorki timik tembe nangwe tunde sangpute katun sungzi chetu dasa himbe zade chokbe zegoshi chonangmata di korla shamla tenzi situp lagi ngotanagre. Chilo Nido Nishule Pedun Siju Dan Gyabgyorki Timjar Tibetan Policy and Support Act of 2020 Teshin Ari Tezo Kongona Chetu Gyabgyorta Habardu Ari Sinzin Kushab Donald Trump Choki Chenta Gyote Timsu Tembe Nang Tupar Logyu Ranshi Temba Shiktu Gyoyobre. Tunde Sambu Tei Katun Chunche tu, Kanyi Resa Pembe in Tasa Himpe Zade Chobe Kotigo, Sugar Dam Salartin Shichebe, Pegi Dökar Chobe, Chogan to Gasu Zego Shik Chonan Song. Tenyan Zogo Kundren Zor, Pemitikzuki Pande Sikyon Bumramba Losan Senge Chota, Chedo Kundren to Pande Timshipa Cheva Taposonam Nubu Chota, Pande Pemima Judy Zozo Pemanjuni Cho, Shen Kundren to Pande Pemima Judy Zoshin Chota, Pande Kalu number. Tanashin Tasa Himbe Zade Chobe Chozo Kushab Ajit Neria Lata, Himbe Zade Chobe Chozo Surba Kushab Ajay Singh Mankotiala, Shenya Neumina Kachi, Dan Shungda Shungde Mimbe Chote Kaki, Lene number so Chebe Nang Yubre. Zagato Himbe Zade Chobe Ngone, Pante Sigon Choki Gu, Pemilana Mebe Uticino Koskem Gyun Chimpochola, Dume Kushi Bilam Shubata, Pante Sigon Chola, Telanam Zumki, Shetan Shi Pubre. Chozun Tasa Himbe Zade Chobe Ngune, Pemitikzuki Zezo number Yon like Yagarki Yusutar, Himachal Sugun Shamuta, Kusen Sholche Sosor Pino Yubre. Kapter Pante Sigon Choki, Talian Ari Shune, Pedun Sijudan Gabgyorki Timjar Tembe Nanglu Nandanta, Timiki Nanse Tudun Kecheka, Motor Namba Mase. Timjar Tempe to Bechetu, Pande Sikyon Chotan, Chang Ari Tuje Lukung, Tanashin Pemitode Katan, Ari Jashu, Peminamne, Teyu Ari Tozo Kong, Ki Tumi number, Habar to Pande Sikyon Chone, Timjar Tan Teka Dewachabe, Teyu Uti Nambala, Yigan Nitone, Dewatan Pejon Nancho Corso, Pedun Shugu Rimbashik Navi, Gurim Chazang Modena Yubre. His Holiness Dalai Lama, हमारा सब लोग प्रार्थना करके इनसाइड टिबेट उनके कृपा से बिल पास हुआ इसलिए So thank you very much for felicitating for the bill. I think in the bill, Tibet and Tibetan is mentioned 118 times. 118 bar Tibet and Tibetan is mentioned. So again, as far as historical status, abhi tak sab kuch mentioned. So this is a big victory for Tibet. And then, this major significance, it sends a message all over the world. Tibet is important. Now all the countries are paying attention. China is also paying attention. So I hope we will get to see Tibet bill in India also one day very soon. Thank you. Shenyang Zegoto Dasa Himbe Zade Chobe Lobden Kushab Subash Neria Choki Ari Shungi Timi Tembe Nawate Pemi Tabjuki Nuba Shuk Cheru Chingabata Gagar Shungne Pemilana Mebe Utichino Konskemgyun Chopochola Gagar की छेते सिंगता भारत रत्न फिल्क्यूबे बेगुना युवरे मैं अपनी सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इतने बड़े एक जिन्हें विश्व गुरु माना जाता है इतने बड़े एक रत्न अनमोल रत्न हमारे पास हैं पार्लियामेंट भारत के पार्लियामेंट में शायद मेरी आवाज या आप लोगों की भारत तिब्बत मैत्री संघ की आवाज शायद नहीं पहुंच सकती लेकिन यहाँ के जो हमारे 4 भारतीय एमपी हैं प्रदेश के और पार्लियामेंट और राज्यसभा के जो सांसद हैं हमारे उन तक मैं अपनी आवाज जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि वो पार्लियामेंट में आवाज उठाएं आज तमाम एनजीओज लगी हुई हैं कि परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाए Talian Ari Shungne Chiloni Dongin Shule Peten Suju Dan Gabgyor ki Timi Tembe Nang Tobe Tunde Sambo Te Kadun Sungzi Dan Chapchik Ari Shungma Ni La Tukje Cheshu Gi Zego Shik Dawdi Chizi Gengin Pemitik Zu Gi Dine Su Koti Shu Bata Kaptir Pande Sikyon Cho Ki Pemitik Zu Gi Zezo Nambe Yu Sishu Ve Leche Tungshun Yenche Nambata
Tene ni kongi resapasangin sishuwe leche tungle tan tejen genzi sishuwa nyamshi batan sargyo bache sosor sabjon nambe ko ne siju timi te kor ngodo shibjing geba nang yubre. Ari trezo ki gyana le den tsokchung ne chilo nidong churgu le dao dunbe tseba chik ne chilo nidong nishu le dao dunbe tseba chik par ki gyana nang ki domi topdang ki nedang tang timlu wangzin kor ki lohor nyento chik dende Ari trezo tang sinzi chola pina yubare. Nyento na gyana marsho sishung ne digra kuy de tangnu cheru tangwa tang tangna shin tagya tang shenyun desen sargyo bache ki tola shibshe shukche che yuba mase chige kagi shung tang mise namla teju che yokor pyo tang Hong Kong shar Turkistan Taiwan che ki mimang ki maju rawan tola tangzin shukche che yuba che sedu na yuba re lawar tu jinor konsi kem gun chumbo choki kutsab tang gyana shung ki kutsab warla shung te chemu ki netang yarge chi meba tang gyana marsho si shung ne jinor konsi kem gun chumbo choki kui yangsi tang latu shen ka ki yangsi ki dawan tsue shen yoda pena ki chede rawan mutu ne cheduk tu do shen yoba koba tang shen yang pyo rangkyon jong serve nang tu gyana shung ki mirik tunti shebe timtik tembeb chede Sangyu gyulam kagi gyune pyo gyun nangde gyana chintu gyurtab tang chepsi lopso tita legu shukche pe yobata pyominam chepsi lopso tita ki legu ka la nyamshuk macheze gikab kate ki nyeming yote zinsung ta kanya che yobaso ko yobare. Europe YouTube Belgium ki trezo tumi kuja Samuel Cogolati chola pyomitikzu ki Belgium kuzab tenjo dash pinzo laki Nyetu arishung ne pedun siju dan gyabgyor ki timik tembeb na yobe nisu ka ngote shunan tu. Tenyan kasang Belgium ki tongker hui na tenshi chepe. Yun ten ling nangbe chezo su tenjo cho le dun che tu pepjor na yobe dan tabdun. Saku ter chashu trezo tumi. Kusha Samuel Cogolati cho jete shude. Trezo tumi kongla ari pedun mikse detuba. Kusha Robert Destro cho ki dunta ngamar chinor konsikem gwen chobo cho to gyube. Pimitikzu ki uti nambatan lendu tato tsontu tsoyo korda. Lagwar tu arishung ne pedun siju tembeb na yobata. Nyevechar arishung ne pedun siju tang. Gyabgyor ki timik shi kyang tembeb na yokor ngoto shubatan chebjik. Siju timik tei nangdun tsoche ka ngoto shunandu. Jir trezo timi koni kuryu sungkyobla jesung chebe jangu chabsi sokbe tsokmi chigi imbaten. Nyetu jinor konsekem gwen chobo choki kole namshi tsadu sungkyobta. Kuryu legu wa tajen shunuma greater thanbaktan lendu. Kole tsadu ki zara neta kola doling ze yokor ngote shunandu. Chosung trezo timi koni gegab damin ki trezo timi le tube giji trezo timi nyamte sobe tsokshen ki lekur shushin yodab gyana shungne pimi namla tsewan ki ngezwe lirik jonda te shimbe nizu ka ngote shubatan chebjik. Tengun trezo tumi kongi konsikem gwen chobo choki kui yangsi nedun tang. Benchen gindun chuki nima choki nedun. Trezo su linglong nanyon yobashin. Talen pyo nangi ngezu gyurgwe nedun koryan ling nangro she bugu shubar kongi shishinandu. Taringi sangyu lerim tajukde shukuyin. Nganzu nire pyoge sangyu lerim gezu. Lerim shen kan chasangwa shamki tage kala sikyu yobe. Tedun nabasyo tuja naruna.